Tema, Giametema, Giametema, Sekalvari, Giametema, Giametema, Baba uNkulunkulu onamandla siyabonga baba uNkulunkulu ongcwele sikuleli ekhaya baba uNkulunkulu ongcwele yakwamthiyane baba egameni lenkosi yethu Jesu sithi baba akekho baba uNkulunkulu onjengawe uNkulunkulu ongcwele akekho baba ungalinganiswa nawe uNkulunkulu olungileyo baba uNkulunkulu ongcwele ezintweni zonke ezikhona baba uNkulunkulu ongcwele abantu abanamandla ukuba bazenze kepha Nkosi akekho baba waqoba ithuna uNkulunkulu olungileyo baba uNkulunkulu ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu uwe kuphela baba uNkulunkulu ongcwele baba Nkosi namanje baba inyama yakho Nkosi ayibonanga ukubona uNkulunkulu ethuneni uNkulunkulu ongcwele baba uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu baba impela bekhona uNkulunkulu Nkosi ngokuhlukana kwabo baba Nkosi uNkulunkulu ngamandla abo uNkulunkulu ongcwele kepha baba Nkosi akekho uNkulunkulu ongcwele baba waphakanyiswa uNkulunkulu ongcwele emazulwini baba uNkulunkulu ongcwele wahlala ngosokunene sakho uNkulunkulu olungileyo lithi izwi lakho kuze baba Nkosi zonke izitha uNkulunkulu ongcwele anabele kuzo uNkulunkulu ongcwele lokho kusho ukusinqobela uNkulunkulu ongcwele ekufeni baba uNkulunkulu olungileyo okusho baba ukuthi unamandla uNkulunkulu ongcwele ukuba unqobe baba isono uNkulunkulu olungileyo baba uNkulunkulu ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu baba siyaphakamisa baba sikuleli ekhaya uNkulunkulu ongcwele baba Nkosi lapho umndeni usosamukele uNkulunkulu ongcwele baba ukuthi senze lokho baba uNkulunkulu ongcwele baba njengebandla lakho Nkosi okumele ukuthi sikwenze baba uNkulunkulu ongcwele siyazi usuku lokuqala lweviki baba uNkulunkulu ongcwele sizokudumisa baba Nkosi uNkulunkulu ongcwele sizokugubha uNkulunkulu ongcwele baba sikhumbule usuku lokufa kwakho uNkulunkulu ongcwele esilwenza njalo uNkulunkulu ongcwele ngosuku lokuqala lweviki baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga baba uNkulunkulu ongcwele baba uNkulunkulu ongcwele siyabonga kwikhaya labantwana bakho uNkulunkulu olungileyo baba Nkosi ukuthi baba Nkosi wandise zonke baba izibusiso uNkulunkulu ongcwele baba uNkulunkulu olungileyo baba uNkulunkulu ongcwele nokuba Nkosi uzandise kuleli ekhaya baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu baba uNkulunkulu cela baba uhlale nenceku yakho baba Nkosi uNkulunkulu emlonyeni wayo baba isazokusipha izwi lakho uNkulunkulu ongcwele kuba baba Nkosi ingakhulumi lokho baba uNkulunkulu okusuka kiyo kepha baba ikhulume lokho baba ukusuka izwini lakho uNkulunkulu baba izwi lakho uNkulunkulu siyazi ukuthi liyaqondisa baba izwi lakho siyazi ukuthi uNkulunkulu ongcwele baba Nkosi lenza ukuthi umuntu liyamsola liyamyala uNkulunkulu ongcwele ukuze aphelele ekulungeni uNkulunkulu olungileyo baba sisazokhuluma izwi lakho uvule indlebe zethu baba vule inhliziyo zethu uNkulunkulu ongcwele kuba baba lisebenze umsebenzi walo uNkulunkulu ongcwele akekho baba Nkosi ongasebenza umsebenzi ongenziwa izwi lakho Nkosi noma sithanda uNkulunkulu olungileyo kepha baba nguwe kuphela uNkulunkulu ongcwele osebenzayo uNkulunkulu ongcwele kumuntu ongaphakathi baba uNkulunkulu olungileyo baba liyahlulela izwi lakho uNkulunkulu olungileyo baba lenza umuntu uNkulunkulu ongcwele azibone Nkosi baba ehambaze uNkulunkulu ongcwele baba kuphela Nkosi okungamenza ukuba aqoqeke
Baba Nkosi ubamukele izwi lakho Nkosi alivumele ukuba limsole Baba limyale Baba hlala nathi ke Baba Nkosi sikhulekela abazalwane Baba uma kukhona baseza Baba uNkulunkulu ongcwele kule ndawo kuba wagcine Baba Nkosi ubalondoloze uNkulunkulu ongcwele benengceki zakho zonke uNkulunkulu olungileyo Baba Nkosi wazi Baba izinkinga ezahlukeneyo uNkulunkulu ongcwele Baba ngamunye uNkulunkulu ongcwele umuntu wakho uNkulunkulu ongcwele wazi Baba izinkinga zakho sicela Baba konke lokho kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu elibonga manje naphakade amen igama lenkosi Amen. Ngiyakholwa ukuthi ngizwakala emuva lapha noma ngangezwakala manje maqhubeka ngizozwakala. Amen. Ngoba ngimalo lesibongo uNkulunkulu ngethuba elihle asipha lona ibandla lasesikhaweni nomndeni wala ekhaya kaMthiyane ovume kwanamhlanje sihlangane kanje kulumuzi. Siyabingelela kusebengelela uMashobane umndeni walapha ekhaya umama uMamthiyane wakaKhalile siyabonga ukuba nawe sukhulu gogo uMamthiyane ingodweni ubhuti omdala ngisho ke ungekho nondaba kade nje lo nkosi wakhe uzolungekho ngithi uthulizini angisho ngoba khona kodwa ngongekho ngiyakhe ukuthi siyabonga ukuba nawe nondaba siyabonga sonke ukubona ukuba nawe namhlanje ubaba bonke abakhona ngibingelela nonke egameni elihle ngifisa ukuqala nje ngamagama asencwadini yamahubo 103 ngoba nongashobala athi umbhali oncwadi yamahubo mbonge uJehova mphefumulo wami abese eqhubeka athi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Amen. Uyazi isikhathi esiningi ngangihlale ngicabanga incwadi ithi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke emihle. Kanti alithi emihle lithi yomusa. Yabona ke kube bekuyimisebenzi yakhe emihle mhlawumbe bengokunye kodwa kuthiwa lenzo uNkulunkulu akuyona emihle yani yomusa. Yabona ke imisebenzi angeyomusa kusuke kuthiwa ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke akwenzela yona ingakufanele. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke akwenzela yona kungekho wena okwenzile. Cha ingeyomusa ngoba ayifanele ingeyomusa ngoba yikho into njani wena oyenzile ukuze wenze njani uyenzele uthi kumbali ungayenzi njalo umsebenzi ungayikhohlwa ufuna ukuthi nawe Mthiyane nomkakho ningayikhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Kuyenzeka abantu makhamba isikhathi izinto ziba ngcono ziba zinhle benze njani
bakhohlwe nokuthi umusa bagcine becabanga nokuthi hayi imisebenzi le eqhamuka ezikhwepheni zobani zabo babale nokuhlakanipha kwabo nokuhlela kwabo kuyimali ukuthi hayi kwafanele vele indlela sihleleke ngayo ngeke ingenzeki lento babone ngathi hayi sekuyimisebenzi yabo bakhohlwe ukuthi yani umusa thiwa kungayikhohlwa kuze kuthiwa ungayikhohlwa ngoba ngokujwayelekile abantu banjani bayakhohlwa uyazi ukuthi uPetro wakaxoxa noJesu amtshela uzomphika wena uPetro waphika wathi ngeke ngiphike wahamba indawo encane nje waphika uPetro bese lithi iBhayibheli uJesu mayembuka amakhala iqhude bese lithi uPetro wayesekhumbula yabona amagama athi wayesekhumbula ukutshela ukuthi uPetro wayesenjani wayesekhohlile indaba nje encanyana ngaba beyixoxe maduze ngabe ezomphika kodwa ngoba umuntu nje noma ungambona eqoqeke kanjani kodwa unjani umuntu yakho ayikho into ekhohlwa njengobani njengomuntu uthi kumbhalo ungayikhohlwa imisebenzi yakhe yonke yani ngoba yani imisebenzi uNkulunkulu akwenzele yona eyomusa ayikho into oyenzile ekufanele ufuna nje ukudlula kulawo magama bese ke ngithi ake sixoxe indaba encane namhlanje bese ngihlala phansi umphathi wohlelo ikona ke indaba engiqale kuyo mina mase ngibona abantu bebaningi ngihluleke nje mase ngihlala phansi engathi ngami uduma ngengabona abantu bebaningi engathi ngingasahlali phansi kodwa ngiqale le ndaba kaMathewu 25 ngiyayithanda le ndaba elithi iBhayibheli kwakunentombi engakhi eziyishumi akekho umuntu ongayazi le ndaba idumile kuthiwa lezi ntombi eziyishumi zazilinde bani umyeni bese kuthiwa umyeni esalibele ngeke ngifunde boyifunda ngo 22 kuthiwe zawozela zonke zenze njani zalala bese kuthiwa phakathi kobusuku kwamenyezelo kwathiwa nanga umyeni phumana ukuya ngomhlangabeza mayivuka ebusuku kwathola ukuthi ezinye kulezi intombi ziphethe izibani ezinye ziphethe izibani nani namafutha kwase kuba ukuthi kulezi eziphethe izibani kuphela kushoda ini amafutha zase zicela kulezi ezinye zathi lezi ngeke kulunge nalala abakhona ngeke asenele hambani niyofuna kwabanjani kwabathengisayo bese lithi iBhayibheli isaphumile isayofuna lawo mafutha wafika umyeni kwavalwa eminyango bese mayibuya lithi iBhayibheli zithi ke Nkosi sivulele ithi Nkosi anginazi ngangithela indani ngoba ndazi usuku nani nehora indaba yami lapha bazami sekutheni lezi ntombi eziyishumi oyiqala la ndaba kuthiwa zayihleli ndawonye zilinde umyeni zongaka zonke zilinde umyeni onjani zonke oyedwa ayikho into ehlukile la umyeni olindiwe umyeni onjani oyedwa uJesu olindiwe uJesu onjani oyedwa ulindwe abantu bobangaki bonke njoba zimlinde zonke into beziyishumi kuthiwa nhlanu kuzo ziphethe isibani nhlanu ziphethe isibani nani namafutha zihleli ndawonye azixoxi lutho olithinta lomyeni ezinjani ezimlindile nabaphethe izibani abasho ukuthi hey uphetheni lo myeni ulindwa kuphathwani nalabo baphethe izibani bathule nje nezibani zobani zabo nabaphethe izibani namafutha bababi izibani zabo nani namafutha akekho okhuluma nomunye kodwa kulinda umyeni onjani kuze kubonakala ukuthi abanye bayashoda ngoba sekufike bani umyeni kodwa kade behleli ndawonye ilento yenzeke eBukristwini kulinda umyeni onjani kodwa abantu abafuni ukukhulunywe ngendaba yomyeni olindiwe umuntu ufuna ukubambisisa lokho kanjani umuntu ufuna ukucasha nalokho akubambile uzoze kubonakala basafika umyeni ukuthi hawu kanti okwakho bekunjani bekushoda kanti okwakho bekunjani bekuphelele yini yenza singaxoxi ngoba silinda umyeni onjani yini yenza yazi abantu omama lapha bangaxoxela lapha ko affairs nakuphi kosasa babehleli bayaxoxa athi omunye la funakala la ngaphakathi athi lo munye hayi kuthiwa kufunakala ipasi lakho nelika baba na athi hawu hey mina kuphethe ukuthi athi ngeke kusize jika hamba uyokuthola manje kusavuliwe uzobuya nako uyabona ukuthi yini emenza sizakala ukuthi benze njani ngoba baye entweni enjani mina bazalwane ngithi kube besingayi Joseph bekulungile kodwa ngoba siya kuJesu njani bekufanele ukuthi sixoxe ngikubuza ukuthi yini lo iphethe usho ukuthi hayi ngiphethe ukuthi ngithi mina lo iphethe ishoda ngokuthi na umtshela ukuthi hayi nalo lokho kuphethe kushoda ngokuthi ithuba ke bazalwane lokuxoxa inini imanje kube bazalwane ukuthi maqhamuka ithuba lokuxoxa uthi hayi mina ngifuna ukulalela lo engihamba nobani ngoba incwadi yezenza hloko 2 verse 5 lithi iBhayibheli ngePentecost kwakukhona amadoda avele izweni zonke zaIsrayeli kodwa lisho kahle ukuthi kwakukhona amadoda akholwa
bese lithavele izweni zongaphi amadoda kanjani uPetro kuverse 14 waleso sahluko usuku uyashumayela nje ushumayela kumadoda kanjani uyashunyayelwa nakubantu abanjani abakholwayo benze njani balalele benjani bekholwa nomkholwa kuyashunyayelwa kuwe uphinde uqhubeke wenze njani ulalele awuthi masukholwa bese uthi umuntu okholwayo naye wenza njani uyalalela ngoba kuleso sakho uqhubeka verse 37 kuthiwa amadoda abuza verse 37 amadoda abansenze njani bathi Petro pendukani kanti kuthiwe verse 5 bebenjani abantu bebekholwa kodwa verse 37 sebeyabuza ukuthi senze njani ngoba bekubalekile ukuthi sixoxe ngoba silinda umyeni onjani kufanele sixoxe ngoba silinda umyeni wethu kukho incwadi engithandayo yamshongolo 12 verse 7 elithi iBhayibheli makufika ukufa uthuli lubuyela uthulini ngoba lathathe khona bese lithi umoya ubuyela kubantu uNkulunkulu uyabona leyo ndaba ikutshela ukuthi kusazobashaya isikhathi sokuthi uthuli libuyela uthulini bese umoya ubuyela kubantu uNkulunkulu ngoba bazalwane kusekhona ngoba lapho khona igama lithi ubuyela yabona igama lokubuyela mayithi umuntu into yami ibuyise kusho ukuthi kade kunikezile yona ekubolekile yona isazokwenza njani isazoyifuna thiwa kumoya kaNkulunkulu okuwe usazobuyela kubantu uNkulunkulu ilapha kuthiwa khona isikhathi sokwahlulela ubuyela uNkulunkulu uyophendula uyosho ukuthi uhambe kanjani ngenxa yokuthi basanisazobuyela kungcono sithola ithuba lokwenza njani lokuxoxa ngoba usazobuyela ukuba ungasezubuyela uya uNkulunkulu bese ngeke isidingo sayo yonke lento kodwa ngoba usazokwenza njani usazobuyela siyadinga ukuthi thola ithuba lokuxoxa ukuthi kuthiwe awubuyele unjani wawunikezwe unjani uhlanzwa kanjani ngoba bazalana inkingi yodwa inkinga ayikho ekutheni yancola inkingi isekutheni uhlanzwa kanjani akekho umuntu ongazi ukuthi wenza njani vele uyancola umoya kaNkulunkulu uzobela uNkulunkulu kodwa inkingi ukuthi uhlanzwa kanjani manje abantu abafuni ukulalela bakuthwala ukuthi uhlanzwa kanjani bafuna ukuhlanza ngendlela efuna obani yibo kanti umnikazi wawo uyena okwazi ukwenza njani ukuhlanza oshoyo ukuthi hayi uhlanzwa kanje inkinga nje khona emhlabeni zenkolo ileyo eyabantu abafuna ukuhlanza ngendlela yobani nasesogwena abantu bosiwa yilokho abayukusuka ukuthi abamzwanga uJesu noma abashunyezanga uJesu boswa ukuthi kuphela kwathi basekuthiwa hlanza wafuna ukuhlanza ngendlela kabani yakhe wangafuna ukuhlanza ngendlela eshobani uJesu asifundeke le yaMathewu 17 ngoba sekufike nomshumayelwani lapha hayi sengingafunda incwadi yaMathewu 17 esiqale funda verse 1 ushele ngihlale phansi manje mfowethu wohlela sesixoxa nje indaba yokuthi uhlanzwa kanjani futhi le yokuthi ihlanzwa kanjani ifuna ukuthi uyilalele ngokukholo ngokujwayelekile kuyenzeka mawutshela ukuthi uhlanza kanjani uvuka inkani uthi utshela nje ukuthi uNkulunkulu uthe uhlanzwa kanje umoya wakhe okuwe usazobuyela emuva uvele kuvuke ini kwena inkani uvuka ukuthi mina ngake ngatshelwa ukuthi ukhona mina wangixoxela ngokuhlanzwa kwawo ukuthi wayefunde ephawuni endaba kuvuke nje inkani ukuthi ngake ngayizwa lento angizophinde ngizwe esingaki okwesibili kanti kuthiwa kuZesahluko 2 amadoda eJerusalema aye kade evele njani ekhona kodwa wenza njani alalele uyalalela umuntu noma enjani bazalwane ekhona asifunde izenza iMathewu 17 siqala ukufunda verse 1 ngicela ukufundela sengathi thwala manje ngikhulekile ukubiza ngegama ngifundele umzalwane uIsaac ngeke ube nenkinga futhi ukuthi ubani Isahluko 17 siqala ukufunda incwadi kaMathewu 17 evesi 1 emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetro noJakobe noJohane umfowabo wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa waphenduka esinye isimo phambi kwabo ubuso bakhe bakhala njengelanga izingubo zabo zabamhlophe njengokukhanya bheka kwabonakala kubo oMose noEliya bekhuluma naye wathatha uPetro wathi kuJesu Nkosi kuhle ukuba silapha uma uthanda sizakwakha lapha amadokodo amathathu
elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya. Esakhuluma bheka ifu elikhanyayo labasithibeza. Bheka kwavela izwi efwini lathi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo izwini. Kuthe sebezwa lokho abafundi baba ngobuso babo besaba kakhulu. Kepha uJesu wasondela wabathinta wathi, sukumani ningesabi. Kepha baphakamisa amehlo abo ababonanga muntu, kuphela uJesu yedwa. Verse 8 uthi base bephakamisa amehlo abo abazange besabona umuntu, uJesu yedwa. Ngoyiqalaqaleni sifundile babenyukela entabeni kufike kuvela bani, uMose nobani noEliya. uPetra bona ukuthi ayabona ke manje sokuvela abantu abakhulu bobangaki bodwa. uMose ukhulu buka Mose akekho umuntu ongabazi. Abantu abona basevela uMose kwaphinde kwavela uEliya abaprofeti kuthiwa akaza kuza ukufa wanyuka inqolo umlilo ezulwini. Abona uPetra ukuthi hayi laba bantu bobathathu uMose noEliya noJesu bangakanani bonke bakhulu. Bese athi hayi kuhle ukuthi sila Nkosi asivele sakha amadokoda amangaki amathathu. Ubona abantu abangaki uPetra abathathu abangakanani abakhulu abalinganani abafanele amadokodo bobangaki bobathathu. Bakhulu laba bantu ngokaPetro bayalingana bafanele amadokodo bobathathu. Lithi iBhayibheli esakhuluma uNkulunkulu akazange ukulinda ezulwini ezuPetro ethi uJesu lingana noEliya, uJesu lingana nobani noMose. ezuPetro ethi uJesu lingana nomprofeti. Wathuka ngoba phela uEliya wayeyini, wayengumprofeti noma ngabe wayenza okukhulu kangakanani kodwa wayeyini, wayengumprofeti. Kwamthusa uNkulunkulu ukuzwa umuntu ethi nangu uJesu elingana nobani nomprofeti. Wanyakaza ezulwini akazange eqede uPetro ukukhuluma iBhayibheli uPetro sanjani esakhuluma. Wamvimba uNkulunkulu wathi yabona ke lo wakhomba uJesu wathi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo yenza kanjani. Yabona amagama athi izweni uphuca uMose noEliya amandla. Uthi asimuze umprofeti noma ngaduma kanjani, asimuze umprofeti noma ngenza okukhulu kangaka nani, ninikeza bani lo. Yeah. Akulanda ukuthi uMose wakwenzani. uMose wakwavula ulandle lithi iBhayibheli bahamba phakathi engathi emhlabathini omileyo. Uthi uNkulunkulu noma ngabe wakwenza njalo uMose kodwa mase kufika umuntu olalelwayo unjani, uyedwa ubani, uJesu. Uyabona ke ngiyakuthanda uverse 8 ngoba uthi ngesikhathi kusenzeka lokho besaba bawa bese uJesu wasondela kubo. Verse 8 uthi kepha bephakamisa amehlo abo ababonanga muntu kuphela uJesu. uNkulunkulu wavela wabasusa uEliya nobani noMose. Abasuke la ngoba benza laba abantu badideke ukuthi bangakho abantu abalale uyedwa umuntu onjani, uyedwa umuntu olalelwayo. Uwayedwa umuntu olalelwayo noma ubabusotobela angakwazi ukwenza into eziningi kangaka na uqhubeka benjani abeyedwa umuntu olalelayo ngoba umuntu olalelwayo samnikezwa ubani, uNkulunkulu. Wathi lo ulalelwa yena yedwa. Wathi mangichazwa ukuthi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Yabona amagama okugcina athi yenza kanjani. Ukayisho lo yena uJesu kuMateyu 25 verse 18 athi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Verse 28 verse 18 kusho lo yena uJesu athi ngiphiwe amandla onke. Usenzile nje kuthiwa kenziwe njani akalalele. Uyazisho ukuthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nakuphi nasemhlabeni. Emhlabeni wezenkolo silalela bani kuphela bazalwane? uJesu. Futhi ngoba simlalela yedwa uJesu emhlabeni wezenkolo silalela ukuthi uJesu uthini. Noma ngabe into ayishoyo uJesu ibula kangaka nani siyayenza. Uyazi siyenzelani? Siyenza ngoba isho bani? uJesu. Noma ngabe into esho uJesu uma uyibuka ugoqa izandla uthi kodwa ngempela sinjani? Siyayenza. Siyenza ngoba isho bani? uJesu. uJesu uthe lokho umzimba wakhe wathi lokho yini igazi lakhe. Mhlawumbe ungathi wena kodwa ngempela ngicabanga ukuthi igazi hayi kusho uJesu ukuthi lo yini umzimba, lo yini igazi. Sikwenza ngoba kusho ubani. Akudingi ukukhanda ukuhlakanipha kithi. Akunandaba ukuthi into oyibuka wena ngokuhlakanipha kwakho iyiyo yini. uJesu makusho uJesu siyakuyinjalo ngoba kusho bani. Ngoba kuthiwe yenza njani izweni.
sibambe nje lamagama athi yenze njani iziwa noma ngabe kuthiwa isho into oyithandayo noma into ongathandi uyizwela nje ukuthi isho ubani lento uJesu ikhona ke into eyodwa bazalwane esho ukuthi sengifuna ukuyifunda eyintweni esho ubani uJesu asiye kumasahluko 16 angizofunda incwadi eyiningi isahluko 15 isahluko 15 sifundo 16 15 16 ngifundele 12 masahluko 16 ngifundele u15 no16 Incwadi ekaMark 15:16 Wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke, lishumayele ivangeli kukho konke mara okudaliweyo. lapho kuze usho bani ngifundele kwethu ngifundele verse 15 Wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke, lishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. sizwa la ukuthi oyivangeli kufanele lenziwe njani qala ishunyayelo akuphusho yeke lento yokuthi ngapha uNkulunkulu ethi kimi ngoba kwangelona ivangeli lelo ivangeli lokuthiwa lenziwe njani alishunyayelo hambani ezweni lokunishumayela ivangeli kukho konke okunjani okudaliweyo sahluko 8 incwadi yezenzo ithi iBhayibheli uPhilip waqala kulo mbhalo washumayela ivangeli ngobani ngoJesu uvela ubona ukuthi ivangeli liyashunyayelwa futhi ivangeli lishunyayelwa ngobani ngoJesu umuntu akhuluma ngevangeli nje ufuna atshele ngobani ngoJesu manje umuntu akhuluma ngevangeli makuthiwa nje lo muntu bekhuluma ngevangeli kufanele atshele ngobani ngoJesu akekho umuntu ongakhuluma ngevangeli kuthiwa uze umuntu la uzomala phambili uzosho ukuthi mina ngihlala ngaphansi kolwandle ngiphuza amagazi abantu ngiginqe imoto akashumayeli ivangeli ngoJesu lo muntu unixoxela ngamanyala akhe nobani noSathane kanti kuthiwa ivangeli lishunyayelwe ngobani ngoJesu asendawo namanyala kabantu thini yikho namanje sinesibize umuntu lazo sixoxela ngamanyala kabantu la akhe akenza njani yena awenza ngoba ivangeli lishunyayelwa ngobani ngoJesu mangathiwa sixoxa amanyala ngashonilanga ngeke umuntu ongenamanyala la futhi mangathiwa siwaxoxe ngeke siwaxoxe ngisho ngaphi wonke ngoba khona angashokeki ngomanyala la khona kanjani khona ngeke uwasho ngoba ngeke ukwazi ukusho ukuthi hayi yibe ngathi inkomo zasibili ngoba maniqede usuzothi hayi ngiyezwa mfana kodwa ziphi zona ngakho kanjani wonke yiphi ivangeli lishunyayelwe ngobani xoxela abantu ngobani ngoJesu lana ke uverse 16 uthi umbhali hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho okudaliweyo bese kuthiwa uverse 16 kuzeni Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahla. usho uJesu la usho bani uJesu uthi hambani nitshela abantu ngoJesu ezweni lonke nibaxoxele ngevangeli bese ethi okholwayo enziwe njani abaphathizwe uyokwenziwa njani lokusindiswa athi futhi onganjani ongakholwa uyokwenziwa njani makukhona nje la endlini abantu esibaxoxela ngoJesu bangakholwa akuyona inkinga yakho kuthiwe uzomenza njani uJesu uzomlahla kodwa bathu abakhona umuntu la endlini ozwa kukhulunywa ngoJesu akholwe akenziwe njani akabaphathizwe yini bazalwane leyo ivangeli yini leyo bazalwane ivangeli lelo encwadini abasikhonza oqala sahluko 15 waqala ufuna verse 1 ukathi uPaul exoxa ngevangeli athi ngiyangikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona uvela ubona ukuthi ivangeli lenziwa kanjani lashunyayelwa athi ivangeli enganishumayeza lona athi ivangeli nalamukelayo uvela ubona ukuthi ivangeli laselishunyayelwe lenziwa kanjani lamukelwa athi ivangeli enisindiswa ngalo ubona ukuthi ivangeli lenza kanjani liyasindisa athi incane ibambelela ezwini enganishumayeza lona uma kambe ukukholwa kwethu kungabanga ngoba bakhona abantu abakamukela ivangeli bangabambelela langabenza njani ivangeli langabasizi alikusizi ivangeli bangenza kanjani bangabambelelanga noma ngabe ulishunyayezwa walenza njani waliso uma walibamba walidedela likwenza njani alikusizi lisiza abantu ababambi kuthiwa futhi manje ubambelela kuphi ezwini manje nje wabambelela kokunye ngeke likulekelela ivangeli ivangeli lekelela kuphela umuntu obambelela kuphi ezwini akuzukulu ayilungi nje bazendaba ukukholwa mayingenalo izwi likaNkuluNkulu kuyona amen kuthiwa kokholwayo enziwe njani abaphathizwe uyokwenziwa njani ekusindisa yini bazalwane leyo ivangeli yabona lena ethi okholwayo aphamisa isandla sakhe sikhule kanye naye akusilo yini bazalwane leyo ivangeli ilento eGalatia sahluko 1 okuthiwa elinye ini ivangeli ngoba likhona ini elinye ini yabona lento yokuthi hayi bazalwane manje umuntu akhuluma ngaNkuluNkulu nyangena lapho hey
awuhambi ungena noma kuphi ngoba akulona ivangeli nje kukhona nelinye ini abantu abakhulunywa ngoJesu cha bakhona abantu abakhuluma ngoJesu kodwa bese benze njani bahlala ngesele bakhulunywa ngelinye ivangeli elithokholwayo aphambisa ngasasindisiwe ngikhule kanye nobani naye elinye ini ivangeli elithokholwayo ke ngaphambili ngibeka izandla noma ngisisho umthando zesoni elinye ini ivangeli kaKristu elithokholwayo enziwe njani yokwenziwa njani nala endini makukhona babaziwe ngaba ukuthi inqobe enganjani engakholwa ngoba bekuthiwa babethizwa kanjani vele abakholwayo mawuhlela abafasa babaziwe ngoba unjani awukholwa futhi lithe iBhayibheli ngoba ungakholwa uNkulunkulu uzokwenza njani uzokulahla ivangeli kaKristu lelo namhlanje kuqhubeka kube ivangeli lodwa abazalwane namanje nje makuthiwa khona into okholwayo singahamba siyocina amanzi makholwa ufuna ubuza uthana namanzi hayi ngempela abazalwane sinjani asazi kodwa kusho bani uJesu kanti uNkulunkulu uthe uJesu asibenze njani sime nje kulokho ukuthi uJesu asimlale uNkulunkulu uthe asimlalele uJesu uJesu uyokholwayo ababathizwe uyokwenziwa njani yakusindiswa ongakholwa uyokwenziwa njani usho kahle kuPaul ngeke ayikhotha ukuthi ngikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona ivangeli lenze njani enalamukelayo ivangeli njani enimikulo ivangeli njani enisindiswa ngalo liyasindisa ivangeli kodwa mawunjani kulona mawumile bese ethi incane bambelela ezwini enganishumayeza lona aqedele ngokuthi uma kabe ukukholwa kwenu kungabanga yize kuyaba yize ukukholwa uyazi bayize nikholwa mangabambelelanga ezwini mongabambelanga kuphi ezwini manje ungazi ukuthi uNkulunkulu uthini uthi hayi thina siyenza nje ngoba bamakusho abafundisi siyalandela kunjalo lokho khona kuyize ukukholwa okushiwo obani abafundisi ukukholwa fanele kushiwo yini yizwi bese ubambelela kulento eshiwo yini yizwi mali ngashongo njalo izwi lento obambelele kuyo injani iyizwi iBhayibheli lithi okholwayo ababathizwe yokwenziwa njani yakusindiswa asigoqeke kahle usenza hloko 8 kanti ohlelo ngobona ngawo mosubi ngenyawo ukuthi sekonakele lenza hloko 8 asigoqe nje uzongifundela kahle kuzeni sengiyamlahla uthwala yabona ukuthi unenkinga yini sengithathe yona kuzeni lapha uqalele verse 26 ushone phansi uyifunde kanye nami le ndaba siyixoxe sengizohlala phansi Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza yona iyihlane wayesesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopiya umthenwa isikhulu Kandake inkosikazi yase-Ethiopiya ebiphezu kwengcebo yayo yonke ibifikile eJerusalema iza kukhuleka mana kwena ngizokulahleka 26 uthi ingezo uNkulunkulu yathi kuFilipu suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlele eGaza yona iyihlane uNkulunkulu uthatha uFilipu umusa ngasendaweni lazohlangana khona nobani nomthenwa khona umthenwa ezozwa ini iqiniso ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukusendaweni lazofukuze khona ini iqiniso bese kuba ukuthi nje unquma ungalenzi njani iqiniso ungalithathi kodwa uNkulunkulu uyohlale kusa endaweni la fanele uze khona ini iqiniso ma uNkulunkulu nje ebona ukuthi inhliziyo yakho iyalithanda iqiniso uyohlale kusa endaweni la kufanele uze khona ini iqiniso verse 27 Thiwa wayesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopiya umthenwa isikhulu sikaKandake inkosikazi yase-Ethiopiya ebiphezu kwengcebo yayo yonke ebifikile eJerusalema iza kukhuleka ungayilahli lento ukuthi lo muntu okuthunywa uFilipu ubuye eJerusalema athi ukwenze njani eyokhuleka futhi lesikisisho kahle menziwe lithi kade buye ukuyokhonza elezulu lithi ukukhuleka lesikisi lithi ebuye ukwenze njani ukuyokhonza verse 28 ngicela uqhubeke ibisibuya ihlezi enqoleni yayo ifunda umprofeti uIsaya umoya wathi kuFilipu sondela unamathele kuleyo ndoda kuleyo nqola uFilipu wayesegijimela kuyo
wayizwa ifunda umprofethi Isaya wathi, uyakuqonda kambe lokho okufundayo na? Yona yathi, ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na? Yamnxusa uFilipu ukuba akhwele ahlale naye. Kuyenzeka awukwazi ukuqonda ngeke okulayo. Yiki iBhayibheli nikufundile nazi ukuthi nifunde ngoba. Ngoba kufanele bekhona into njani ukufundisayo. Nala uthi lo umthetho ngaqonda kanjani ngeke ungolalo. Lithi iBhayibheli wasenxusa uFilipu ukuthi angene ahlale naye kuphi enqoleni. Funda verse 20 verse 81. Yona yathi, ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na? Yamnxusa uFilipu ukuba akhwele ahlale naye. Qhubeka. Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda yilesi esithi, wayiswa ekuhlatshweni njengemvu, njengewundlu elithule phambi komguni walo, kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe okwahlulelwa kwakhe kwasuswa. Ngubani ongalanda ngezizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyakususwa emhlabeni. Kepha umthenwa wathatha wathi kuFilipu, ngiyacela, umprofethi ukhuluma lokho ngobani na? Uzisho yena noma omunye na? uFilipu wavula umlomo wakhe, eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Lapho angachaza kwalombhalo ofundwa yilomgidayo. Wavele nje wavula umlomo wakhe waqala kulombhalo kodwa wenza njani? Washumayela ivangeli ngobani? ngoJesu. Jesu wafa ngenxa yezono zweni. Wambelo. Wafa ngosukulani lesithathu. Ngoba yini leyo bazalwane? Ivangeli. Ayikho enye into ekuthiwa ivangeli edlula le. Lithi iBhayibheli waqala kulombhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Qhubeka. Wathi besahamba endleleni bafika emanzini. Umthenwa wathi, bheka nanka amanzi. Kwalani ukuba ngibhaphathiswe na? Uverse 36 uyakuzongidida ukudida kakhulu. Uqale kulo mbhalo ashumayela ivangeli ngobani? ngoJesu. Bese lithi iBhayibheli besahamba baqhamukela kuphi? Emanzini. Kodwa kushunyayelwa ivangeli ngobani? ngoJesu. Kodwa mabesahamba sekusho umthenwa uthi nanka amanzi, kwalani ukuba ngibhaphathizwe na? Ikhona into izwile eshiwo uFilipu ngamanzi. Kuthiwa nje uFilipu ushumayela ivangeli ngobani? ngoJesu. Mayeqeda uFilipu ukushumayela ivangeli ngoJesu, lo shunyayezwayo wathi mayebona amanzi, wathi nanka amanzi, kwalani ukuba ngibhaphathizwe na? Ngoba ngeke ushumayela ivangeli ngobani? ngoJesu ungawathinti ini amanzi. Yiyo lento yenza ukuthi uFilipu akhulume ngevangeli, kodwa mayeqeda ukukhuluma ngevangeli obona amanzi athi nanka, ngoba ngeke ushumayele ivangeli elingathinti ini amanzi. Akulona likaJesu lo vangeli. Uthi nanka amanzi, kwalani mangibhaphathizwe na? Ngoba leyo ndaba ithintwe yini manje? Qhubeka. uFilipu wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo Ngikubonela ukuthi indaba yokubhaphathizwa ihamba nani? Nokholwa. Uma unjani? Namanje awubhaphathizwe njengoba unjani wena? Angilwi. Kodwa wena awubhaphathizwe njengoba unjani? Ngoba kuthiwela uma unjani? Ukholwa. Le yenziwa kuphela kwabanjani? Abakholwayo. Namhlanje uzophuma nje bangabhaphathizwe ngoba unjani? Awukholwa. Mhla wakholwa ukwenziwa njani? Uyabhaphathizwa. Ngoba kuthiwa nje ngoba wenza ivangeli wakholwa wenziwa njani? Uyabhaphathizwa. Futhi mawuke waphuma nala ngabhaphathiziwe kuyoba ukuthi usaqhubeka nokungenzi njani? Qhubeka. Uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Umthenwa waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana. Uyazi ukuthi yazi sithini masisikole? Uyazi ukuthi umekholwa uthini? Ufuna nzalwane. Umthenwa waphendula wathini? Ngiyakholwa ukuthi uJesu. Nanso into oyishoyo uma ukholwa uthi njani? Ngiyakholwa. Awuvumi izono, uvuma bani? uJesu. Awuthi masukholwa bese uvuma ini? Izono. Ngoba masathi ivume ngeke uzenze njani? Uyiqede. Ngeke ezinye uyikhumbule, ezinye uyikhumbululishe ngamabomu. Yikho kuthiwa vele uvume bani? uJesu. Ukuthi uJesu uyindodana kabani? Uthi umthenwa ngiyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kabani? Nansi into eyenzeka umuntu mayeshunyezwe ivangeli. Qhubeka. Wayala inqola ukuba ime. Behlela emanzini bobabili. Ngiyayithanda le ndawo.
ethi wayala inqola kuba ime benze njani bobabili behlele emanzini bobangaki bobabili lo onjani oshumayelayo nalo onjani oshunyayezwayo lo oshumayelayo nalo okholwayo behlele emanzini mhlawumbe nje ngayo isiZulu awusazi behlela emanzini bobabili baminqoleni behlele emanzini uvela ubona ukuthi indaba okukholwa ithi mase umuntu ekholwa kuyayiwa ngqo kuphi emanzini akuza amanzi kubani kuwe kuya wena kuphi akuzi inkomishi yamanzi kuwe yeah ngisekhona akuzi ini inkomishi yamanzi kuwe kusuka wena wehlele kuphi emanzini hayi inkomishi ngoba angazi ungehlela kanjani mina inkomishi wehlelwe emanzini ufuna ubona ukuthi kuzobe khanjwa ngempela labiwa kuphi emanzini makufika emanzini kwenziwani qala phuzeni behlela emanzini bobabili uFiliphu noMtheno wambhabhathiza. Kwathi sebekhuphukile emanzini umoya wenkosi wamhlwitha uFiliphu. UMtheno akabe sambona kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. wayezele lo msebenzi vele lithi iBhayibheli behlela emanzini wafika wamenze njani wambhabhathiza emanzini wamcwilisa wafa kanye noJesu wenza njani wavuka ufa kangaki kanye uvuke kangaki kanye kanye nobani noJesu ngoba uJesu akafanga kangaki kathathu afe avuke afe avuke afe avuke akancotanga kathathu uJesu encwatshwa evuka wancotshwa kangaki uJesu kanye wavuka kangaki kanye singena kanjani emanzini sifa noJesu sivuke naye kangaki yini bazalwane leyo ivangeli amen igama lelayo yonke lento yini ivangeli futhi lento ongayikholwa yini ongayikholwa wena ivangeli yini azokwenzeka futhi wena uzolahlwa kuhle ngoba uzolahlwa nayo imvelo uzolahlwa umnikazi wani wevangeli uJesu ke mabenyuka emanzini umoya kaNkulunkulu amhlutha uFiliphu uFiliphu uhamba indlela yakhe njani ethokoza ikhona ke into engiyithanda la uyabona khona nje umbuzo omkhulu kabla othi uFiliphu esebhabhathiziwe wavuka useyakholwa ngithi usekhonza ngisekhona usebhabhathiziwe ngithi wenza njani wavuka wenza njani nalo Philip akade ebhabhathiza umoya kaNkulunkulu wenzani wamhlwitha usekhonza phi usehamba ecinga nje usekhonza phi ngoba phela usebhabhathiziwe usekhonza phi manje ufe nobani noJesu wavuka nobani noJesu asambe sefunda sosathi 2 ngihlale phansi asizoyiqala nje ukuthi soyiqala lapha ku verse 37 kuzini bese kushunyeza ivangeli yafana Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na uPetro wayesethi phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya wonke nansi nje intshumayelo yayikhona likhulu uqala abantu mabeshunyezwa ivangeli umuntu bayikholwa kuthiwa yenza njani phenduka wenziwe njani ubhabhathize intsha le ethi phenduka sibeke isandla phenduka sikhulanye nawe phenduka yonke lento osuyizwa injani intsha uJesu nje ufundisa ukuthi phenduka wenziwe njani ubhabhathize qhubeka khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya ongcwele ngokuba isethembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu iyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhabhathiswa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu ya abalamukelayo izwi ngalowo muhla kwabhabhathizwa abantu ongathi inkulungwane engaka endathu usuku njani lo olodwa ngoba bamukele nje bani uJesu ngosuku olodwa kwabhabhathizwa abantu ongathi inkulungwane engaka endathu akuyona into yangelinilaka le ushumayela nje uPetro namhlanje abalamukela izwi ngalowo muhla akuyona into le ezoshunyelwa namhlanje bese silinda inkonzo enkulu yama-Easter into ezokwenzeka nini le manje mawukholwa nini manje ayikho into okuthiwa inkonzo yombhabhathizo elindwayo kuthiwa hayi kuthiwa banezelwa ngalowo muhla
Kodwa ke lapha ngithanda igama elibenziwa kanjani? Benezelo. Yabona igama lokunezela? Yalizwa? Benze njani? Benezelo. Ubani lo owenza yonke lento? uJesu. Ebandleni lika Jesu sifakwa umuntu, sifakwa ubani? uJesu. Mawufuthi verse 47 walencwadi. Kuthiwa bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka abantu bonke, inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Uyabona ukuthi ayipheli lento. Yenzeka nini? Imihla ngani? Nemihla. Ubani benezelayo abantu? uJesu. Ebandleni likabani? Lakhe. Hayi bazalwane, ngoba uJesu unalo ini? Ibandla. Nabantu banawo amabandla. Kodwa noJesu unalo ini? Ibandla. Elika Jesu ibandla libizwa ngobani? ngoJesu. Sengidlala phansi, angeke. Nanje uzikala lohamba nomkakhe la. Angeke nje umkazikala la. Avela athi hayi mina yazi sengumama uNgomezulu. Abese uzikala lethu akunani? Akunankingi. Manje buzo uzikala lethu ubani wathi hayi umama uNgomezulu lo. Kodwa hayi unkosikazi wami, kodwa hayi umama uNgomezulu. Nifuna le nto yenziwa ubani kuphela? uJesu. uJesu kuphela nifuna ukuthi athi ibandla elikabani? Elakhe. Kodwa liphindwe ngilibize ngegama lenye ini? Indoda. Nifuna yenziwa uJesu kuphela, kodwa akekho umuntu ongavuma la ukuthi unkosi. Angithi lithi iBhayibheli umakoti kaKristu. Angithi mase umakoti kaKristu, uKristu yenze njani? Wasifela. iBhayibheli wasilobola ngegazi likabani? La. Yikho sibizwa ngobani? Ngaye. Awukwazi ukuphela uJesu kodwa ubizwa ngelinye ini? Igama. Nani kuthiwa uJesu wanikeza igama elingaphezu kwamagama amangaki? Ilipho igama ongabizwa ngalo? Sekuthiwe leli lika Jesu lingaphezu kwamagama onke. Ukhethe kanjani ubani ministries? Yeah. Lingakanani lelo gama? Sekuthiwe khona igama enjani? Elingaphezu kwamagama onke. Mangibuza nje umzalwane, uzobukhonza ebandleni likabani? Lika Jesu. Ngibuze lo athi ukhonza ebandleni likabani? Lika Jesu. Uyazi ngobani? Ngoba leli igama elingaphezu kwamagama onke. Kusenza hluka 4. Makhuluma ngaleli gama. Kuthiwa likhe elinye igama elinikeziwe ebantwini ukuba basindiswe. Verse 12. Alikho elinye igama. Alikho elinye igama umuntu angazibiza ngalo. Befanele ngabe wonke umuntu ola endlini masimbuza ukuthi ukhonzaphi, uthi ngikhonze ebandleni likaJesu. Mawubuza ngoba nathi ngoba leli igama elinjani elingaphezu kwamagama onke. Mawusuka la uphume kulelo gama. Ungizwela? Masuka kuphi? Wenze njani? Phume kulelo gama obizwa ngalo. Uye egameni likabani? kaJesu yedwa. Mawubuzwa nje ukhonzaphi? Ngikhonze ebandleni kaJesu. Ngoba yilona mabebuza umuntu athi hayi ungalokho ufuna incwadi eyiningi. Uthi ngoba leli igama elingaphezu kwamagama onke. Nalelo ufuna ukumbiza ngalo alifiki kuleli. Leli lingaphezu kwamagama onke. Phumani emagameni abantu. Phumani emagameni aqala obani? Abantu uhlala inhlangano ebusuku ukuphuza abantu abajusi icasha ukuthi singathi bazingobani. Singobani? SingamaKristu ebandleni likabani? likaJesu. Ngobani? Igama elinjani? Elingaphezu kwani? Kwamagama omangaki onke. Mawubhaphathizwa ungena ebandleni likabani? likaJesu. Bese kuphela kanjani? Mawubhaphathizwa nje ungena ebandleni likabani? likaJesu. Bese kuphela. Mawungekho lapho boza kimi ngizobe ngikhona lama sekudliwa. Uzobuza ukuthi ungaba kanjani sebandleni likabani? likaJesu. Noma yena noma beyiphi incebo la. Ubuza ukuthi ngingaba kanjani ebandleni likabani? Angisathanda ukuba sengintweni zobani? Into nje enegama elinye elingasho ukuthi ibandla lenkosi uJesu eyomuntu. Ngoba lelo gama akulona likabani? elikaJesu. Noma kuthiwa lihle kangakanani lizolithi international egcineni. Noma ngaba no international ministries egcineni elami kodwa. Phuma eyomuntu. Phuma yomuntu. Fikwatsha ukuthi ayisengihambile la sengifike ngathola lento yeni into yani yomuntu. Sawufuna igama ngaphezulu kwamagama akhe onke. Bathi lithi likaJesu. Yeah. Igama lisho ukuthi umtshela ukuthi hayi nawe ke nje usathanda igama lakho. Ngoba lisho. Ngoba igama kanjani? Alisho. Wena igama lakho ubani? Usathana. Uma uziyovuma ukuthi ungambizi usathana. Ngoba yikho into okuthiwa igama kanjani? Alisho lutho. Angeke nje uvume ukubizwa ngobani? Ngosathana. Ngoba igama linjani? Liyasho. Amen. 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 Nithi okholwayo enziwe njani? Abaphathisi. Uyokuzwa njani? Uyosindiswa. Uwenezela uJesu ebandleni likabani? likaJesu. uNkulunkulu angikusize. Amen.